Siyabikela mbukelo khona ekhaya okhulumako umthandazi Dlamini. Awu kusekuphela indaba lapha ekhaya yonke into la ekhaya ifika iphelele khona. Mbukelo lami khona ekhaya. Kuhle mawusukuma usukumela impilo yakho ngokwesintu uzihlole ukuthi umet ngesimo sempilo. Kuhamba njani empilweni yakho. Hlole ekhala kini, hlole isimo sakho sekuphila. Hlole impilo yakho nje mbukelo khona ekhaya. Akusinkinga leyo. Isintu mbukelo khona ekhaya siyasebenza. Asivele sikhona endulo nabokhokho omkhulu. Mbukelo khona ekhaya mangabe ubhizi ngesinto akusho ukuthi sowuphumile kuNkulunkulu awuphumanga mbukelo khona ekhaya. Yonke into ekho emhlabeni indalo kabani kaNkulunkulu. Esidonga mbukelo khona ekhaya ungabulali ungagcina abanye abantu phansi. Kodwa ke mbukelo khona ekhaya ngifuna kusho khona ukuthi masukumeni phansi ngane zakwethu ngezika baba. Silungisa inkinga zethu. La khaya ke sikadla umthandazi ePetetife eMpumalanga mbukelo khona ekhaya. Ngithi ke mina kubantu abachela imizi yabo phinde futhi imizi abayibethele. If bazihlole bona balungise ama relationship abo uphinde futhi bazihlole ukuthi ingabe umuntu engiphela relationship thina isifayelene nini na ingabe umuntu ngumphunga abantu abakithi noma ngiyebambelela mina lento enyenzayo la mbukelo khona ekhaya kuhlola mbukelo khona ekhaya kumcoka futhi kuyamsiza umuntu mbukelo khona ekhaya abaningi bethu mbukelo khona ekhaya impilo zabo azilungi kahle imali kuba ihlali sebenza awutholi ama relationship yabhidlika ingozi yemoto bayagwaza bayafa lo muza bapheli kufa njalo ukufa kudele kukhona but ifuna ukubheka into bese idemon selingene likhama idemon liyangena ekhaya mbukelo khona ekhaya lingene idemon zokuthi uyoshada vale umshado uthi ulotshola vale kulobola uthi uqala ibhizinisi iphelele sobala thenga imoto agicika mbukelo khona ekhaya asingasho ukuthi lokwenzeke ngoba vele kufanele nakubana abantu bekenzeka cha siyakwazi kukhona but make sure ukuthi into yakho yenza ngonkulunkulu khona uyayihlola uyithanazela uyayicela uNkulunkulu uyayicela kwabakini mbukelo khona ekhaya konke esinako semphiwa uNkulunkulu nabakithi abangasekho kuphi emhlabeni uNkulunkulu ubona bakhona emakhaya akanibusise anikhanyisele njengomthanazi uDlamini ngithi ubona bakhona emakhaya phumelelani nibe nenhlanhla thola umsebenzi nishadwe nilotsholwe asuka amademoni isuka imoya emibi usuke phakabi empilweni yomuntu la ekhaya kusemphela indaba mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu akubusise akukhanyisele akusikelele zigeze uziclean ungabe ephungela libi ungabe lapha iphuzi ebusweni ungaphuphe ebusuku mawulele ungaphusha botikolosha imali kuwe ihlala imali kuwe ingabaleki mbukelo bakhona ekhaya ngiyakhonza every Thursday ngizokubeka emkhulekweni engwenzako njalo ngingabona isinye ebandleni lami la ngikhonza khona nangesonto mbukelo khona ekhaya ngikhona futhi nakhona ngiyakhuleka ngiyathandaza ngithi uNkulunkulu nibusise anikhanyisele anikeze amandla zihloleni babukela bakhona kumcoka ukuhlola ibhizinisi segazi naso siyahlola sothi neke sihlole ngokwesintu inkinga zethu sokwazi ukuphumele lezi zikhanye siyadinga ukuphumela mbukelo khona ekhaya ngithi inkosi bakhanyisele babule bakhona emakhaya angulibali-ke futhi angukhohlwa ukuthi ekugcineni konke engikwenzayo ukuthi ngithi inkosi egameni likaJesu ngongcwele delezomhlaba ibasikhiya inkosi amakhosi sempilo yombukelo khona ekhaya akhanyiseleke yonke into imambele kahle yonke into ivuleke ngiyamkhulekela futhi ngiyamthanazela egameni likaJesu uNkulunkulu amandla mabe kukhona ukukhanya egama likaJesu umoya oyingcwele umandla maye kuphila konke esibonile inkosi amakhosi emhlabeni siyithethelele inkosi amakhosi haleluya.